Karbi nimso chingthora song pen thom kebra hini angdeng song amahang ki thek arni katalon. EM inut la pen MSC banghinia phan Difu Chief Judicial Magistrate Court along lam hoi kipi. Difu rong supi lang ke the thorom nala arat ke doa dim kawe kaningri. Karbi prime time along penili Villarban Krupi non biar tang don pen arjek tha Difu rong supi along ke do Karbi nimso chingthora song asa hemalo pai pai isi arni thom kebra hini angdeng song amahang ke thek arni talon. 1986 aninkan pai pai isi arni Karbi nimso chingthora song mate ke NCA amahang ke thek arni pen pini arnianta song ke mang ateng che song bomlang piningan ke jum har har ang bong ke NCA arta ningkan thom kebra hini an letang lo ningkan thom kebra hini arta ke cholong pachaton dun pen dama kangthur kalitang abang phiatuma phan kachiki mo pensi song amai pang chengpon lo Maya long lun se po Chandrokanto terang pen are sang ho tum chetong don rinti halapu protima inghi pi pen ke charia san chompenta ke NCA mahang ke thek arni talon tun ladak chathan me 1986 aning kan pai pa isi arni sima rong hang pia phan mai phila pen anjali teron pia phan kongchun bang arpu peksi ke NCA mahang pathek lo Bokatan constituency MSC mathe Madhurjo Thekel Phukon Diopani constituency MSC Mukut Mahantala pen Kopili constituency MSC Bange Thoma Phan 6 Schedule Aron Karkan pen council kilik ke pathupa koi PC non hejong Difu Chief Judicial Magistrate Court along Bange Thamari Suatum Lamhoi Pidambo Sibiota Chathang Karbi Anglong Autonomous Council along kido EM inut lapen MSC Banghinia Tumaphan 6 Schedule Aron Karkan Kalima Kalangma pu alam rai apia lo kipatini japhan non hejong Bangi thom ari sotum along ituma phan Difu Chief Judicial Magistrate Court along lamhoi mate case pidam hamphang songja prajan teron didera lapen chandro teron bangi thom atum CMSC Mukut Mahanta MSC Pawan Kumar Rai lapen EM Madhurjo Thekel Phukon bangi thom phan court along lamhoi pidam sia hogalam kilong jia phan chonghong Jakhong thom kebra isia ningwe jopang thang RV ke janga jok Difur rong supi dharom nala talom along langkang luma biota kat news along biota nangli Jakhong thom kebra isia ningwe jopang thang RV ke jang ke ham hea jok Difur dharom nala talom lang ke thek ke phorat ningri rinti lang ke thek ke phorat prabjin pen chepa chonga boha nang thik pinang jipusi local MSC mate EM roton terona phan towar chulang rinti सुबह से ही बढ़ रहा है पर ये समस्या तो मतलब ये 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है नदी को दोनों तरफ से छोटा करने का वजह से अब तो साल में 5 बार ये समस्या होता है तो काउंसिल को आप क्या ये करेंगे हम तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता है कि जो नदी को चौड़ा जब तक नहीं करेगा असली आकृति में पहले का जैसा नहीं आएगा तब तक ये पानी का समस्या रहेगा में कितना दिमाग पानी घुसा यहाँ पे तो इसी कॉलोनी में हम लोग का कॉलोनी में 6 घर है उधर का कॉलोनी में कम से कम नहीं है तो 100-125 घर में टोटल पानी तो अभी जो दिख रहा है पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है तो अब आप लोग का रात को रहने का विचार कहाँ पे रहेंगे पड़ेगा बाहर में बैठना पड़ेगा तो अभी काउंसिल से कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदमी आया है क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक तो कोई आया नहीं तो लोकली हम क्या आप लोग क्या बोले यहाँ करना चाहिए भाई कम से कम जो भी है गरीब आदमी लोग को कुछ भी थोड़ा बहुत सहायता तो देने से अच्छा है Namalam sopor phan biota mo into panik sina Please tap in Ishan Motors a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank Dilaji branch Rongkhilan Difu Karbi Anglong Assam For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people tharbir talong wangthulo. Pai isi arni paklongkam dokmoka denarong lapen bura gohai along thesiria claim ke abirta nilitoma pherangke card news along birta nangpale. Hauroghat LA constituency angkang paklongkam dokmoka denarong lapen bura gohai arong along ason athesiria claim rong soraphan ke jopen ronsi thengpia claim ke pangchengpon paklongkam arong arat aparman rong pharok pho thesiri aklim ron tekang Thesira claim ke lapen kirona sailong MLA Joram Ingling, EM Rajutiso, MSc Lun Singh Teron, Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta, Ingnam Rai Kom Sai Kamake Hoya Bhijit Rabha, Semilangso Development Blog BDO, VDC Amai Phula Benpin An ke theke dinga bang phubang phiatum chetong durwinti. Thesire angbong Lichu claim Tharwe, Themuket, Nasputi, Supremai Hun, Arong si Epon. Karbi jutang jubat asong mati KCS amai pu Chandra Singh Kro jakhong inkoranir cap arni hemalong kaching koya jok Difu Civil Hospital Deluxe Cabin lakha hinialong sechilang bombirda kanyu salong nangli Maipu Chandra Singh Kro phan Difu Civil Hospital alongle se langsita miji pusiarang liphan sekilang doktor tum ningche Kedamtang di khap kolar cap ni atap morning walk down morning walk kopel dan saya malam pagi ketika ibu dalam masih baru itu dah so orang amat tu kuyu masih di masih panggilan kok ini di kilo dah hospital tu kan itu namun di sini so bang sudah Nilang kecoro. Ini X-ray loh, X-ray loh. X-ray lah, kalau kau bisa tengok dari di bang tangke. Itulah masalah sih kau harus tahu. Lepas tangke sih. Masih sudah. Mana iklan boleh jadi pun. Mungkin kau boleh. Ini dah cikgu kau boleh sojalan kau pergi ke Sunda. Masuk kau pergi ke sojalan kau mongong sih. Puede que se puede una muerte sobre antes se lo no tengo lo que yo no Jamuna Mukh Khathan Bang Arnamai Bora Phan Kachulang Rem Ben Apran Karmut Abang Phu Mainul Hokaphan Kok That Lapen Kichelang Rap Ajirpo Salim Uddin Phan Akayar John Jelalong Kidunang Jahukum Pipon Tanglo Suri hinira kwe troxia ningkan aru thom kebra isi arning Jamuna Mukh Khathan Bang Arnamai Bora Arta ningkan phokebra ner keba phan kichulang rem pen apran karmut abang phu Mainul Hokaphan Kok That Hukum Lapen Ajirpo Salim Uddin Phan Akayar John Jelar Loke Pangthang Nang Jia Hukum Shankar Deva Additional District Judicial Court Pen Hukum Pipon Tanglo আজি ফাঁসি দিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ কি শাস্তি কৰিব বিচাৰে আপোনাক ফাঁসি দিয়াটো বিচাৰিছোঁ এবছৰ আমি ৱেইট কৰিলোঁ আজি যেতিয়া ৰায় দিব জাজে আমি ফাঁসি দিয়াটোৱে বিচাৰিছোঁ যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে এনেকুৱা মানে এনেকৈ আৰু দ্বিতীয়জনে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু মানে আমি ৰাইজৰ ওচৰত অপেন ফাঁচি দিব লাগে অপেন ফাঁসি দিয়াটোৱে যাতে ৰাইজে সকলোৱে দেখক সিহঁতৰ শাস্তি গোটাই বিশ্বাস
বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুশৃংখলিতভাৱে সজাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেছবিলাকৰ ৰায় কপি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি মহামান্য আদালতত দৃষ্টিগোচৰ কৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতলোকলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Hamren constituency arlo arlong chebat along lunse sarpo club pen kipado pinsumar football kachipate pai isi arni angdungkiti pathu pontanglo kachipate ator kekang FC atum dongka mukam hempu club phan tu wana ball thapsi boli pumpen chipahai kachipate along MSC Mongol Singh timung lapen arya sangho tumta chelangdun Karbi prime time a birta mangkila paskang ton poniklo domi thagmi garden